Lu kuki ba sama ke भन्नु त कहाँ पुग्नु भयो भन्नु न के करी करी हाइरो स्किम कति नाउ हि है सेदियम हे आइजोल कोहिमा दु करी सुनते चाय पोय पथेल लुसेनिन कमल evangelist कमल जॉन तो evangelist से yang to hilangam sikim langam se jonin kalau jakim khalo yen equivalent ta yang to su ka chi thona ne wang mo lang we sikim ki chi khain ge jinga ka chi ben tu ta ju ka lung ben pathen lung se nin dam selin kamal in gari tol kum kum le kamin tolin zona tol kum kum no mun ka i mu ben hete to ai ama hogam kamal te gammong apu pa khanga ana chen naw apu pa khanga nom naw gam chu avela amo dinga akibol do thita jun pathin thangwa win to amo langa he phata khosa dinga ki le ta jun to hi amun ma mong sia ve a ka hong hin lel chom tho ba ka ma no min hing sit senin sule sikim gam hi cham le lumon na gam hin na Manipur banga kina ke ba umlo pungla chang lo umbe selo hita hi no ta hin kho man ka ga gel le chen nom chu kam sal ka chen nom le yen ai wang langa hin no ma chen the lo hin po pa khanga de chen o bu chu Aadhaar card citizenship ape wa chen sau hin ya la tunen yung le jing thai ni ke umung ka ting te la ke la khong ke le di batan Siliguri ti chu tu na ka lun ga wai pathen ma pui na jala lam su lam to ha san na jan jong le ke ding ayong ka experience ahin kum tam nung sanga hin kho tam jo che nung sanga ka sei nom jo dang ha pon ke hin tamang ho ka ngai lui ti ka sei nom he amo ka ngai lu ja ju khong hin na ai ma cha ka de cha ma pon ka du cha jong ha pon krista jala ju ke ngai lu na pa ju khong hin khunung jong le pathen pa sa le tai ki bil to de he pathenin Kamal hin, Jojo hin, Prem hin, chule apa hin, kire naam je, bal Birkha Bahadur, Anugrah ahed dikan pa hin, chule Joan hin sumi tenaw te ho, nunga ho si in, tele laya kain sa pa athawa thau pa to, lalman da ju to ka kimutovin, nong ka sale pathay bon ten. Ngai lu nu le ni khale e chen so le ki cheng de he pathen pathe bo ta amen je KBC fila he fila dinga he fil survey jong i bol di he tu chung survey bol du bol chai chal nga du ta nga ding hilo pan ding जानु बन्द गरे और कुरा म के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि पोल पवित्र पोलले जब अन्तिमको दिनमा उलाई बुढो पाकाले बुलाएर नि